Kati to pa kayo nang mangi do. Ha. Kati to pa kayo nang mangi do. Doge. Unboxing daw jira. Okay, let's go. Welcome back, guys. This is Mr. Davidson from Mr. Time Traveler once again. Welcome back all. Ma'am, kuya matong dukurum jari. Ma'am, video ko ina thagrak tung warok bigano. Video si kuya thagrak tung maram say ko na matang sa su fazana lira gaya do gai. You have a personal problem plus I health issue I'm back. I use transformation and tori father na di rong dong male na transformation je silo ba man the result ula kani the full video se makani transformation ji to ngasi unbox of this je ada I char pang ai le re ngasi unbox of this ma'am si the aham boy the console ne but ma'am pam sin ba Nintendo Switch Oled ne OLED. So see you guys unboxing how is it? The product si later Flipkart chain Nintendo Switch. Aduga si later I channel pa boss say hi. Hi. Oh nang jo hi. And this is Sultan, guys. Most of us know Sultan. And si dina ko yi Bruno Tutti. Si Sultan. Boss. Oi! So let's go unboxing hours eh. Okay, so guys, unboxing hours eh. Blood later eh. Hang eh. So here we are. Nintendo Switch OLED tine ano budo OLED display budo. Aduga mo ndo sida hangan bewane. Hai proper unboxing di na trokani. I'm going with details like my going to record me and the look at okay. Okay, see later. Color is palm one. Ha. School look at the nang hang the culture again. Why? Look for what another. Yung mina time travel lagi macam apa mah daerah ni dan boxing yang main mana dan upsalo kita pergi. Si ma'am ini tip ni tak nak bayar apa. Si ship terus tu. Yang tahu belum? Kau cerita tak ada risk, ini lok tu ke ni mah apa. Aduh kan, dia cingkalo terus mana. Si dia lagi dah. Si ma'am ini tip ni, aduh kan. Produk ni si dia lagi dah. Ini bicara ke? Later. Tabletop my model Nintendo Switch ni TV this one dock to be handheld fan sana be Nintendo ki Switch OLED ni focus kita see guys. See later. We ordered it from Flipkart. Loga I details pira ke link sa pa ke makada video di guys ini torage. Bye bye, bye. Like to subscribe to share to hai bro. Like to subscribe to share to. Yeah. Another delivery guys. Sing another the nigo map. Nintendo Switch ki video thaka lagtre do. Kay man kya? FIFA ka nang kang bana. Jimna di ngang bai tra. Hai. Atore. Ini nang jakun mana yang komen tu? Sing mana hari? Ayu family kamu na? Kasih. NCT family kamu. Kasih. Yeah. Sultan. Gimana? Masuk sih kok. Cokidar ni sih dah faham kan? Sang lagi tu ni dekai migi di kang migi no ulak pakai di loi kong jadi migi mah. So guys, finally here it is. I think the digital game on download to the man the ni review do sina FIFA Legacy 2022. We bought it from Flipkart. Lupa kya na si PG ba? 2,800. 2,800. Si game gameplay di ulo but smash to itu game do hap the blank chat level. Si mungay na lang na kitang quick re. So stay tuned guys. Welcome back guys. Welcome to another video of Mr. Time Traveler. This is Davidson from Mr. Time Traveler once again.
Welcome back all once again guys. Ngasi unbox tawgdaba video mayam mangda lejare aduga unbox tawgdaba product asi onphok sida aigi channel asida onphok tawdriba product ni the all new Nintendo Switch. Nintendo gi Switch ni OLED version dune si India da available oi online but not Indian version. Sida huzik phangiba version asi akoi Japanese version ni sida laise aduga magi feature hai busi 64GB ni Japanese te easy dikang da lens support to re sida lens support to re aduga magi maning kickstand yaw re adu TV mode yaw re ko doctor TV mode connect to yare joystick yaw re ni tablet mode smain le re but tablet mode se pak se na de mem multiplayer sana ning ka da tablet mode se na bai wani my kickstand sida le re aduga span handle mode le re joy-con le re Nintendo Switch once again guys. Indian product na tabina sida no MRP yaudre MRP di yaudre aduga support to sida su thare micro SD XC support to re nothing much Nintendo. So let's go through guys. Anong di yung kasi ta-da! Yeah. See, kanino easy dikang da don't know what's written here. Some off on so English ko mapapa na to na Japanese ni Japanese or many I hope because it's obviously Japanese version, so it might be written in Japanese. See, side to thamage. Duga first of all sila laise see Joy-Con ni. Joy-Con means my joystick ni करेक्ट होना वैसे ना लेफ्ट साइड के ले रहा है सी राइट साइड के ले रहा है सी ना राइट साइड के ले रहा है सी लोग तो से यस मसा हम ना देखो हम सिल्क डिजाइन है ना देखो अनलाइक प्लेस्टेशन की टाइप तो माना ट्रायंगल बॉक्स ओ मैं ले बने नंबर चीज़ एक सना चीज़ some they are written in Nintendo type XYBA the joystick sila re and Nintendo just my sana bjai sida SL aduga sida na SR sina L1 L2 ki type sana ga multiplayer da sina mi ni sana bjai ko masagi kickstand no ko thera kanda aduga sina normal sana ba kanda sida ZR le re it's like R1 R2 kisi side thamase system Mane so left side ke oibe so left side to thamase and let's go inside the box sina main tablet unit screen to oide ni okay sida camera out there no paperwork some serial number do sida le main unit yes. Wow, Nintendo Switch. Sini ko saya na ba kickstand do. Sida kickstand later. Aduga sino adi magi thamba ko angle same na ne. Sina kickstand ge angle ne. Sida Joy-Con insert of ne. Aduga SD card sida hape आ रहा है. ये ngasi. Si mamang angle of ki ko to mi हमसे पे. Si mamang le रहा है. Aduga how to insert the Joy-Con sila re sida jo ROP re mo na ka ROP re por si thada ni aduga si click mo konta re left from is click mo konta la ke si thada ni aduga yes this is how it fits console sila re si side tong thamage aduga what's inside the box let's check in. I hope this is the charger. Yes, the charger le re okay, so here is the branding of Nintendo once again. Nintendo thare and yeah, obviously there is also branding of Nintendo here and see type C ni jika nano bolo ini type C lo hai and the main thing is here this is not an Indian type adapter, that's why it's flat minus or else it could be round in Indian version.
sida later. So see you side to see. What's this? Okay. So guys, this is the HD MI to connect the dock in with your TV. Dock connect on HDMI later. Okay. And yes, I have saw this in other expert reviews. Sijina koi Joy-Con gida namjalaga Nintendo Wii game khara support to sports kumba ara si hapchalaga strap se motion gaming khanadam ne sidan Joy-Con sai sidia Joy-Con ja hapaga, and you can play like once again R1 R2 L1 R1. So si ani me aura ni sida ani le re si ni sa sa hab na ne mi ani multiplayer sana matam da si sa ta un thamage aduga. Okay, I know what this is. Si sina again Nintendo Switch thare ko sida Switch ape man jati ante amadam lok thok lo ya be ni si ta la ke aduga. Okay, si dock oidene nothing much inside the box, all empty. Box inside the thamage box loire box ki thabak dock si ngase dock se okay bubble wrap layer amge dile men ngai ba but aside ngai ba Nintendo yor ni na yeng ase ma'am Nintendo lo focus tor se. Okay, yang pasana packing tor ko bubble wrap ki manung da mo sumana soft packing among yawe. Once again, branding everywhere. Nintendo Switch. Switch sigi maram jini ko anga sai da sigi simu tak la ge. Ando se to Nintendo ki branding le re. Sigi cap se lok thoga. Okay, sigi cap se lok tho lak ke. Lok the doga. Sida thare. AC adapter thilani type C ki do. Type C ke AC adapter thilani sina HDMI ki ne. HDMI output. And this is lane for internet connection lane to support away. And this is the difference between Nintendo Switch OLED and the normal Switch. See my yaure. I hope this is extremely good for docking. Sis mana dock tawrani anduga igulak ke amuk lok tho se side tegi mayam se sigi how to release sida mai button am ya si namani adu chekhalani slide. Same thing here. Slide. See, this place is side to thumb gaya. Okay, and this is how to dock. The main dock is there. Doga. Okay, spine just slide to both ane. Spine slide to ane doga. Okay, click sound tare. Game card happen si deyore. Volume button si deyore. Power button si deyore. Side T button am deyore doga. And doga spine TV the dock to dene TV manak tha mani. Power ke kilo chelani doga TV degi. Oina. Sanaraga yengna ba doga TV da kamai sanaraga kanda si kamai season ke da single player game sanaraga na si same thing. Si slide to dene Nintendo ge. Mage si dene switch ko rahi je. Si da click mo khonam ta ni. Click am ta gre. Another click am si da le ni. Oh sorry. Wrong side. Si dam le ni. Yes. Click am ta re anduga now it became a full joystick. So my ni duga sana ba TV da. So the TV connect over ni duga sana ni Nintendo samna ro ete magi sina pen le re my gamepad ke le re sina home button le re duga sina capture ki button we ne option button plus minus le re plus minus PlayStation ki type L R le re. So PlayStation the L1 R1 thon mane L2 R2 na sidana kidang kenare jet R habang jet L habang thole. So this is then all Nintendo Switch daga silok thoge dock ki timing je lore. And there are some more exciting things guys, just wait and watch until the end of video. Ai me am the cross picture ke dock se side to tham rage dock later. And once again there is the HDMI to connect the dock with your TV. And if your TV doesn't support HDMI support guys
मैम कनो तो याबनेको HDMI कनेक्ट तौनबा तोंगाना थोकपने Amazon Flipkart और ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया की मैम थोकपने तो कनेक्ट तौरगा VGMI दीना HDMI दिन VGA कनेक्ट थोकपने अदुगा सी लेरे अदु सिजनबे यानी कनेक्टर दो सी थमग्रगे and so guys let's focus on some accessories of Nintendo Switch same release to bosi to dine chain to ne one and sida lere duga slide click slide it and click si site ta thamage aduga exercise ka yengase aduga magi game this is the lere I'm a FIFA lover, so this is the game of Nintendo Switch, only for Nintendo Switch Legacy Edition. See gives you link I have in description there. I bought it from Amazon. Oh sorry, I bought it from Flipkart, this one. See site thamage game digital game on download to my website but Nintendo ki e-shop se India ki oina support tawdri, so you have to change the region to USA or whatever you like. Adu change torga adagi nana app learning ajo nangi card kumba international support over card khra hapaga adele biani and ma'am na khangna leba brand si lere someone called Spigen has a Spigen whatever mogi rough armor case lere for Nintendo Switch OLED same thing here same color si lere si lere Switch ki model gine airtag hape ara nang thabak chalam bekai thamagi khagna ba duga airtag duga sinamagi dog haita joystick ki again rock armor plus 5 handle nungai na bani Nintendo je some khara na complaint to for button protection ji aura sida and these are the most must have accessories for Nintendo Switch OLED as of now. There are more but not available in India da phang de ko yam lei du ko India da phang de MRP de 2000 kre hen bako pair but offline sorry online ne dana on MRP de dum khatai hajar ke dum mani link ta dum hapong ge description da link da hapong ge da yeng bio protection yaure crystal clear black back yaure aduga to sin the main is this foam fitting design pai ba grip to amde sigi Nintendo gi Switch ki kano ji kitang pick pane ba slim moy ade no grip aduga no support pai ba kan da support yo de slippery hoy na ama ji yaura kan din kram pom ma pa ra ni ju ta la ke aduga the main thing is here the tempered glass smoothing you want si pack of 2 ne I don't know why music ka yino khang de Nintendo ne bo ha dum tangsil li ko si ki screen guard si jo MRP del pricing ani garen pi but I bought it some around like 1000 something my lay give ne aduga si easy installation yaring easy installation of sigini am ngai real glass ore any chore real glass ore ko jina ka na la ne pai ba kan dai dikha fazarani na tag din na ba ne do si da mai masagi si da mai masagi ore ba film protector mi yaw se sisina a thin layer of plastic ne scratch ti to na but the base is si mathak se the tempered glass ng option ba ado dc protection ju dum yaw re aduga tempered glass na hen protected ore video dik dang sang ni to mayam loi bu yimina se let's pull this out aduga okay tempered glass si spina thamaga installation se spina hapaga yam line hapna ne tempered glass na padi chi do ularo ge man video se sang to ni aduna let's see what inside the box be careful guys this is glass and where is the glass okay
yam phazana hape ko packaging de si ani yaure tempered asida yaure ko tempered glass asida yaure. This is empty now. Once again guys, I'll leave all the links in the description, so you guys, if you guys want to buy and own a Nintendo Switch OLED, available ani changaga sidi take na demo install my installation guide later sida sima ko na torsi aduga some okay bubble jingthona bubble ingthona later and alcohol swab and cleaning, how to remove the bubble, sorry bundle yo khandam later, how to remove bubble my QR code later. This is side tham grade tempered glass sin na pai mong jam lai si lok thoni ni je to ka sin na paga just trying to press the or ni to remove to ya remove here sin na pa je ko na napage ing na tab na matu ko jangan de vida the next accessories here. Okay, tough guy, huh? Sile cinnamon I देखो इन्हें काय के निकोट के नहीं हम पकड़ पर नहीं होगा sile I don't know what's in this location. Okay, plastic से अंगांग देख के नहीं अंगांग so फुंडना नहीं मुझे थारी वाली में हमसे okay sini मुझे नहीं clear form करो है तो मनी तो clear हुई ना उन्हें बा दोगा सीधा ले रहे strap में rich strap. Once again the branding is here, Spigen or Spigen, whatever. Spigen की सिलाई रहे तो किसी चीज़ जरूर जब remove तो देने को ना तोड़ के को and see how पर कमाई तो के. Let's see how it looks after putting this. Okay, see how पे okay see how पर दे दी तो saya ini have a grip तो see side grip पंग दो side grip पंगे see और ना key इधर handle दो अदोगा I have ordered some more joystick की grip का change सीधा हाफ ना बा अब इसी तुम जला के देंगे replace तो वो आए थे ना कोई में नहीं पड़े थे और ना इन्हें कितना चंचला था मनीषी तुम देना बा अन बजे protected चोए बा plus जो इशू है ना को साना बता more grip अदोगा taller grip चले करो वांग बा like foreneck को साना बता करो accuracy वांग नो है ना बा सी नेमन बने बता मागे क्या लोगी size सी नेम बने बता सी नेम बने मैं height से हम ना करो सांग का दिन आए ना बा glove matu nga sorry for this guys si lai re anduga si jima side ta si or ga dik ta nuai tham ba su ki dire na swaina tum ai kenom la temper glass na ba tum da swai tham ju ar ki dire ba grip there anga na atra di yaw da nga na ta ra ga kai ga da ye ga da hai ba khon dum lemram de switch ni na all joining atani na ko soi ga drive do si side ta manje do I know Jerry accessories and must have accessories natin ko. Look ho gaya. Tough unboxing. And once again guys, sige situ su thare ko. Apple AirTag hape are this is the main. Apple AirTag chale ba kam idong tadi am kana re protection pad yare manung da. Ado smana mai ge chamber me yare pocket joy kon donga lok tho ham na ba. Ado wrist strap yare. She is Spigen hai ba moi company jam pa sa ba ni ko हमने build quality am le bani manung ge na okay so only this manung ke mi hoga yes cdm chaw hai ko I love unboxing guys, and if you guys also love unboxing, please once again like, subscribe and share the video. Like subscribe zoom kar to biram mo duga ai isagi personal problem le bidagi ai na si le poro ne do amuk su resume to rani. Thank you so much. Sida le to ngasai gi AirTag hapam do sida AirTag hapaga kai da le gi da thi bala na sida le strap si sai ta maje ko na setup to ge okay and sida my game card me am do hap to ne games am costly ho my game si MRP di tha dre si because Nintendo je India ra pak yun de my poche me am je online yo le si 2000 ka PC ko de gonge atai di nang digital download to so 4000 and no p
game khara bu ngai like example Mario Kart adugma mayam also sida lere zipper to put your charger everything what you else need to carry on your trip Nintendo yam power jate na te magi sigi ma manjida dum PlayStation achobom di pange setup game nung level dum lising adum 50,000 gi setup ti dum boy aduga adum 40 to 50 di oye aduga sigi na harijina sigi same I'll explain you like ina ka do boy si chapman an lay no to si Spigen lay jiga si Spigen branding jiga te or si maram di the main dish ne hengena chaning ko mo gi brand ne si chal le ba ina lere iba case si chapter perfectly it fits perfectly mana fit on half yare smina chal smina bo half kira to ma half ke yare si yaw yaw ni ko adum si chal ni lok thok na dre na aduga and once again guys the main is this is not dockable doctor tv sana ke si lok thok tam si ma hapani using menu in country she's now okay she console fana borang ani ga she's my fana borang ani oram gane ti oidora bani oiso oire ka block matu atu ngare sile she's my pani oh this is very much secure aduga magi sigi velcro jam powerful hoega to makonjo yes simulate game parts lo le rahe smile le rahe and this is pretty much tough and rough see what kidre no more screen no more thadar se kidre see how dog dina kamai trip to kamai pune once again thanks to Spigen and guys this is not sponsor video nate I bought all this from online from my own I know see lamai mam sum mam khangning ba leaning ba leitar ga so leading ga ke lehoni ke pisa kam changi have the one aduga Nintendo gi moment so haraga 31,000 kra leibene Amazon dana but I bought it from Flipkart na take it the Flipkart na 30 ga fraction kra lei the Flipkart lo bune series me am du club yoga sigi da sing mangam chatre aduga game ke dum game ga lei plus 45,000 muk chatle hose do game ji so chi su sa ta ma ge do ga game ji sigi FIFA ji yang ala ge aduga game ji sida lei re I don't see FIFA the menu le jane atik ma this is the only ke hani ma gi digital game na te sidi my cartridge chona ne game cartridge ne ngon da te lei ta ba na si thoin chi le ne ma gi dang to ai ne ju pa me plus online download to jo da cartridge chi le jane ut ke na ma bi ma ka mai to ka mai lai khang na so sida lei ra same like PSP PS Vita ki tab lai ka Nintendo Switch sar la FIFA 22 and the kem te york te paper nung par mai ke ki yeng na ba de dia one sida de kem york te so let's take it out sida lei ra si sa ta tam ge da game ha pa dai no sa he ba da sma volume button ki lei da sida game card an thai orangani sida game card an thai je si hang to ni and game ha pe mong ju mana FIFA thang bujina si mamang ha pani any game so mamang ha pani to sida arrow ma cham lei si arrow jina downwards sma ha pani and like koi SD card ko ha pai tap ta si sida namjang ngani spring system ni okay click am ta re I'm ta prata da prati khang dei di ta re and si game gi si makom ji kum jan be ni okay so let's turn on I see game ji already installed ho rega internet connect ho raha hai si ni Nintendo tha raha hai screen ji tang what pra dikhang rahe हम Nintendo Switch tha raha hai and my home button ji mane a namani aduga okay 3 times so I have downloaded some game guys see the FIFA ji ni download this is ki kano this is touch screen and Nintendo gi spy no ai mai makhon jing je volume je kitang noi da tan ba lekha lake okay maximum volume ne sigi Mario Deluxe game ju 4,700 mu pi ne do ai
USA store de leiro 4900 card charge ka lor ga mam tang lo gre Fortnite se free ni December se lei ni to mam ki favorite game Fall Guys install to ngai ri SD card chu happe SD card ki details je ai se dei ngala ke यार कदी सिद मई सिना स्क्रीन दो ना थोड़ा के ऐसे सिदा यिम्बिरो दगा डाटा मैनेजमेंट अइना हैप्पी बेस दी कार्ड चे मसा की 64GB ने ये सिस्टम जिना अनदर 64 में तो ने 512GB SD कार्ड लाख पंगाई री सिमा गारे सिनी Nintendo की अदगा मागी ऑनलाइन शॉप तो मागी साय हैबदने यूएस दा थमगा PUBG गुम्बा मोबाइल लेजेंड गुम्बा तो कोई तंबीरे इंडिया ना दना हाइरे सिदा Changani Mario is on ni OPS got my gaming name sin Nintendo ge makon jing jam ngai to apps mai la hai to ga digital gaming on lebi di me am kana sana sin Mortal Kombat kumba te kumba me on sin Fall Guy free ni smile sing as sensor game sana na to sin Nintendo sports le re the game the Nintendo game are very expensive guys adum PlayStation 5 kumba compared to we moi maman ngai je game nungai be na te ko maman le na siman Great Deal gum changba Great Deal de khar lai ba du mangai re so man Great Deal Mario gum lai re siju $10 twi ga khan be de ko manung jangam badal mayam lai de ne adu sum sida adum best seller lai re best seller se khar ulak ke best seller chang ka Nintendo sports to sida $40 ne si charge to di si ki tax lo da US ki ju kadar yam lai ai ko na tak chara ke Among Us lai Among Us $5 ne si dum online chana be da ko tongana game khar lai online pura chana ge di kano do Nintendo ki online na ma lai adu petro chana ga dam ne FIFA si du yore adaina thoine si lai dra si de le ra ga di me am si gi kano utpa phang ro ya be me am ka man chana ge Shima later the online sana ki hetar kadi close to raja online sana ki deshi dale Nintendo online si changa purchase to godone OPS got ai chan pa account ma ham bire setup to ko ire ha mai ka sam di ko ire to ma online changa ka mai premium ama lai ga damne this one chara ge to my premium ki di sila to premium ki jam tang ma bi $20 na ka tha mo ba ithan individual season na be ban le to si ko na to se offline gum sana be game free game am le download to bo free game jo lai dum sai base deal jo lak pa na discount dum ne ho be so guys this is the all new Nintendo Switch OLED aja te na te mai OLED display o bine in internal 64GB ne aduga ai ma gi spec ra harake sidale ma gi spec bo 7-inch ore sigi display sa 7-inch OLED screen ne aduga adjustable kickstand yaure assignment de over the mina lane your 64GB internal storage or that has mana and dock is here enhanced audio or some better audio on this OLED version switch normal to the OLED na or docking mode yaure TV mode to ane yaure tablet mode mini sana be are FIFA or other koidum sana and kids enjoy a lot si me am diam pam ko travel is maine choose your control style apam bakanya to smana mini sana is mana sana be are uber the brady khang the brightness dog smana plug oine sana mina ya ko Nintendo siam ngai Nintendo leba kambu gi plug wireless oine sana be ai sini guys masi go unboxing Nintendo Switch ki Pokemon ki game am thoi se da thai jene $60 ne ai moi official accessories me am dilai dulai dre sigi Spigen jena ju phai duga quality ju hong wa di yam phaba duga magi keno ju maman chu dum yam reasonable oi so these are the must have accessories once again guys
and tempered glass later. Finally here, once again guys, the all new Nintendo Switch OLED is here. Thank you so much for watching. Like the video, subscribe and share. Don't know video podcast video so content in the same boy jagay. Thank you so much, and don't surprise them lay the corner higher. I transformation ng Tori. Hell issue lakta na nung actor na do. I comment to no ma'am si ma'am na so health ki same don't have this na same again. So guys, bye bye. See you on next video. Until then, stay healthy, stay fit, and be a techie guy. Thank you so much guys. Once again, love you all from Mr. Time Traveler once again. Bye bye. See you on next video.